Bizim bugünkü temamız akidadan Allah Taala'nı beşte körü degen tema eken. Bismillah. Beştegiler jaratkanın jamalın körüsü bul anlık. Bирок kандай avalda, kançalık жерден degen maselege oğuz açmayımız. Allah Taala Kur'an'da mınday deydi. Jarkın manay, jarık yüzдөр, jaratkan Rabbisine nazar salar gün keledi. Mınday nazar salunun kaysı türde, kanday avalda işke aşarı, Allah Taala'ga gana malum. Biz aytılgan boyunca kabul alabız. Anın manisin Allah Taala özü bilet dep aytabız. Akılga salıp oy keldi çeşmelegeniz takır to'g'ri emas. Anken adam kaçan iki anjılıkты пайда кылган маселе. Demek iki aça oy bolup kalat go. Bunday bu jettigindeyim dep. Oşol iki anjılıkты пайда кылган маселени Allah Taala jana anın elçisini tapşırıp bilbegenin bilimlüden surasa dinde adaşpay tüs jüre alat deydi. Demek bu nakidede kelgen tekst. Emin tuğanlar bizde bir tane var mufti go. Medisina boyunca, başka boyunca hiç kim talaşmaydı. Şu dinge kelgenleri bardı mufti olup ketedi de tiginde bolsa gerek anan mınday anday der. Demek ol jedem ne deydi? Ha? Bilbegenin bilimdüden sorasa dinde adaşpay tüz jüre alat deydi. Oşo arkanday sözlerdi ayta bergendigi üçün köpçülüğü adaşıp ketip atады bul jerde. Kuday emen saktaсын. Emin beş yönde Allah Taala mınday deydi. Lahum ma yasha'una fiha ve ladayna mazid. Beşte Allah'a kalagan nesler var. Andan sırtkarı bizden aldığımızda aşıkçası demek soğuk suylıkları da var deydi. Demek beşte kalagan nesler bolat eken. Hem süykті пайғамбарымыздан айтқан beşte көз көрбеген, құлақ ұқпаған, жана адам баласының ойына келбеген нәрселер бар дейді. Мына туғандар. Demek beşte Құдай Таалам бір өзгөчө кылып жаратып койгон, аны биз барсак көрөрбүз иншалла Кудайым буйрса. Misali, oşo 5 yönde Kur'an-ı Kerim'de aytar. Fihima aynani tecriyan. Bu ne? Ar-Rahman suresinde. İki bulak var deydi. Ağıp durat deydi. Fihima aynani naddahatan. 5'te iki bulak var. Fantanday bolu atırılıp durat deydi. Min kulli fakihatin zavjan. Her bir möme 2'den deydi. 5'te. Karasanızlar. Hem bizim o yıl boyunca bayağı mömenin, mesela almanın iki sortu, başka sortu boluşu mümkün. Örtün başka sortu boluşu mümkün. Biroq her bir möme ikiden denge bizim akılımız jetpeydi. Misalı Aydarbek. Beşke kirdi deylik, Kudayım buyursa. Beşke kirip durup oşol ne? Oturgan jerde dağı oşonu misalı bir almanı jeyim dese al boyu jetet deydi. Жатқан жерінде жеймдесе де қолы жетеді, тұрған бойынша қолы сынса дағы жетеді екен. Мысалы, осы бір алман, misal қатарда алман Айдарбек жеді дейік. Жеп бүткеннен кейін моментально орнынан екінші алма өсіп шығады дейді да баяғы жердечі. Қарасаңыздар, әрбір мөмө екіден де отпайбы. Ошол Айдарбек мені дағы же дейді екен баяғы жердечі. Өзі мен жедім, азыр құрсағым тоқ десе. Жей берсең, азырқы жегеніңе қараңда мен татуырақмын дейді екен да, өзіне реклама қылады дейді. Көрбейсіздер. Демек, бейіште көз көрбеген, құлақ ұқпаған адамның ойына келбеген нәрселерді даярдап қоясыз екен. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. Lillezine ahsanul husna ve ziyade ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Sadaqallahu azim. Soğuptu iş kılgandarga demek muhsinderge en sonun nerse beyiş. Jana anın aşıkçası dağı bar deydi. Oşol jerdegi ziyada degen beyiştegi Allah Taala'nın jamalını körü deydi. Oşol ziyada degen söz. Allah'ın yüzlerinde hiçbir çan, hiçbir korduk belgisi çıkmaydı. Allah beş eyleri bolup anda tüylük kalaşat deydi. Ondan keyin bu yerde oşol biz narkı dünyada gana köretkemiz. Allah Taala'nın bu dünyada biz kör albaydı ekemiz. Bu dünyada körüş mümkün emas. Ahirette gana Allah Taala bizge körünöt eken. Allah Kur'an'da aytadi. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَا تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Sadakallahu azim. Bu A'raf suresinin 143. ayetinde. Musa belgili çekizge gelip Allah Teala ağa süylегенде, "O жаратқан Rabbim, mağa özüңdü көрсөт, seni көрейін" dedi. Demek Musa'ga Allah Teala süyledi. Musa Allah Teala'ga süyledi. Mağa özüңdü көрсөт dedi. Oşonda Allah Teala, "Meni hiç kaçan köre albaysın. Bирок мына bul тоого карагын. Эгерде ал ордунда тура алса, анда сен мени көрө аласың" dedi. Ошентип Аллах Таала тоого нурун көрсөткөн убакытта ал талкаланып кетти. Аны көрүп Муса эстен танып жыгылды. Эсине келер заман сен аруусуң Аллахым, сага тооба кылдым. Мен ыймандуулардын алгачкысымын dedi дейт. Мына демек биз Аллах Тааланы бул дүйнөдө көрө албайт экенбиз, бейиште гана көрөт экенбиз. Иншаллах. Эми бул жерде ошол Куранда айтылып жатат да. Демек Куранда бардык нерсе айтылган. А эми бизде болсо, койчу ошону ким көрүп келиптир деген сөздөрдү айткандар бар да. Демек пайгамбарыбыз Куран аркылуу айтып жатат. Курандагы далилдер менен гана айтабыз. А бизде эмне дейт? Ким Куранды өз ою менен, илимсиздик менен айтса, анда ал өзүнө тозуктон орун даярдаган болот дейт. Ошондуктан биз устаздардын сөздөрүнө, аалымдардын сөздөрүнө таянып туруп айтышыбыз керек. Эми Куран жана сүннөттү тастыктап başı yiyen kişi gana İslam'da bekem turalat deydi. Demek Kur'an'da, İslam'da biz bekem desek İslam'da bekem turalağız.